Gitwi so nabi na ini pamisyan suka pumpiyatasi ko mga bay. Ugayid. Naad na sarata ini bagayo nabi akapakabte ako mga bay. Nisa ukum khiyarikum. Sumangan bayar kanuna pakatayan niyo. Wa khairun nisa'i imratun in nadartaha saratik. Nayatige na permiro. Ayatige na sarat. Akapakabte ako mga bay na maadno naging lobtad. Paganayron, naigira amilayin kagyang kuto abay na pupakapya ginawang ka. Ayamanan niya na malangas. Upun maadeng kubayag, yung kuto malangas sa darudupayan, apian to na problema, na dinyan pakisarino kudarudu payan uba makawida kalian na inisugu aga masuk apakatea sa gyang kutabay. Wah. Ikadua ay mananya nasarat ida amartaha taatik na igira siugu ka agyang kutabay na puparatian kanyan. Upo nagyang kutabay na mapaparatian sa karumanyan na wajib din suka pakatea ang kaun. Wa in gabtaanha hafidatik fi malika wa nafsiha. Na igiratigu ikatluwa sarat na igiratigu nabi ginatan ka anasingwan ka nasisiyapan niyan sutamuk ka ibarat walay ka agu sisiyapan niyan aginawan niyan sasapangan niyan suaurat yan giitluwa sarat au pun matun si kubay na miyapatu tedin agu wajib suka pakatea unu karoman yan upman umakaliusi na kepakaya pakatayan ka na kepakaya di wah. Upo nagyang kutabay na indiray nun yan sa agama, na kanaba kaya manan yan na penunditi agama, upama kading ka mapakataya. Lagi dagyang kutabay ay manan yan na apegira may tuitubo na resta kanyan, na dar kapaliugat ng agama ubang ka penutup pakataya. Ay, aya kamata ni ron na madaklaklas yung mga bay.